أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لبت أخون أقول من مسكتوغا كم هوم دوهيج مغرنا ما دفعوغا كوريا ميجندني حديث كلاستك نوتا إهنغتك دنوانا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث بس فوتا شرحه كورموجه كلاستك إقولون أقول من فرطة ما فشما هم جيفا واني كوري ريغس دنوالي فدان صحيح بخاري جه حديث تان إهنا ما سيفور كوريغا أقول من كوري ريغا دنوالي قطع مي أمتوغي خاصة كمين إيه سندو نوتا مي أمتوغي مصدر كيرت قروانا أدي سنة نقول أمغا سندوغي مچا أمي برايفا واكن إهن كمون مي أمتن الله سبحانه وتعالى خاصة كانت تكي دبوافا واكما أمتوغي ماكمغا واهكا أقول من دكم فشاف ميواني اگی ترون أقول من إرادة كوربية أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرداغ النبي باين خاصة كنكمغا إتورا سنتوغي مقام سنتكي كوباكا أدي هم إغوتا حجة التكا نوتا دينو كنكن شارو كورو متكا دليلوغي غوتوغا سنتوغي مقامكي كوباتو قرآنوغي آيتكا على بلاروغا اگي ترون أقول من هم كومي فوتي فشمو كوريغا بس افوتي جماع كوروا فاوا افوتي مؤلف ابيكاليغي ترجمه بس نوت ابيكاليغي سيرتوغ مچو وس أقول من علي الوا واهك دكالان كوميغس فهون أقول من واهك دكا فواني مي امتن الله سبحانه وتعالى دبوا فاوا بايم ماي ماتيوري خاصه كنكمو گترين مي امتوغ نبيا مي امتوغ كوري كولوغا الله سبحانه وتعالى إكليغ فانوغي فرانا فلو هيبوا إكليغ فان أوهار وداغتون وگندني أمتتكا إكليغ فانكي أمتوغي شفاعتري غوتوغا أدي أمتا إبي كليغ فرابلون درم لبين إبي كليغ غوتوغا لبي فاوا بي كليغ كموغا وگنديومي إيا خلافة بين أمتهوغا أغون دنوين إبي بي كلون نوتا نبي بيكلونا رسول بيكلون دنيا تبونيكم ابي بيكلون امي الله سبحانه وتعالى هلا قرب وافوي ابي كلون كوريفلو ماتيغا دللون دكي ودا غنوا غوتوغا ابي كلكم وردموغه سبب එකමුග මච්චන් එබේ කලකු ඉතිරාෆුවා ගොතුග එහෙම මාදම ඛියාමෙ දුන් නොත මහෂර ගෙනවේ රුගා එබේ කලකු ඉතිරාෆෙ වඩා ගන්නවාන එබේ කලගේ උම්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා هلا كربا نوت عذاب فنوبا نتي كربكن ابيك لك تبانوم غسوب هم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم اسفاوا امتن اكله غفانا دكواله ونكم اسفاوا روايتكم اقول من انجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي بيكلون محشر وداغن نبي بيكلون رسول بيكلون محشر وداغن نوي ابيكلكو دبيكلكايكو معنكي ابيكلك امه تباوي ابيكلكو نوت دبيكلك انبا بيكلون انبا نبي بيكلون رسول بيكلون محشر وداغن نوي غني كنيا اكني ما اكني نبي بيكلي الله سبحانه وتعالى وحي باوال وبا اله ابيكلك اپلو مچ معجزات فاड़ كربوا فوا اروس ميستونگه tereng ebekadege ummatuge tereng emme mihekos ebekalekan iman nuwa bekalon tibbebi hema rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wada ganne bay bekalon gini kanya mahshar wada gannawati mi ummata libifawa ana khassa kamaki umme duhakos faharega ummatuge waki farudaku nuwata waki ba egge terega magufuradu megge maccan ebbasewunu kam gaabes mi ummate
ebbahen nuwane nuwata ijma'en nuwane magufradu megge maccaka ei Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata devwa fawa umme magu gellige nugos qiyamata hame otumattaka labwa fawa kame maneki ummatuge ilum verin ummatuge danna bekalun ebbasewade nugannawane huriha bekalun ekiga magufradu megge maccaka en rasul sallallahu alaihi wasallam arihun asfawa basfulega ade سألت ربي تمن كلي إغفان وربك حضرتهم إدي وداك النبي مي ألا يجمع أمتي على ضلالة تمن كلي إغفان مغفرة دمك مچان إبس نوما مانك إبس تنقى إبس زمانقى مي مغفرة دمك مچان أمتك إمها ميستكون إجماع النوان أهم ويكين إلوم برين كندا ألووا فماني مي أمتك إلوم برين إجماع وداك فاوا كمك مفانما e ijmaa den badalen nukurben maneki mi ummatuge salaf feri bekalun kure ilum beri masale ga fiqhi masale ga not sharuge masale ga ijmaa wada gen fikama vanama ei algon menge maccan hujjate ekan ei shariatu ga oikam ekkamuge macca sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga edi wada gen nabi mi umme magfuradu megge macca jamaa nukurevuma em Allah subhanahu wa ta'ala wani ekan ekale gfana devwa hame fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fa sa'altu rabbi thalathan timan kale gfan wer rabbuga hadratuga edi wada genim tinkame devuma sa'altu rabbi thalathan timan kale gfan wer rabbuga hadratuga edi wada genim tinkame devuma fa'atani ithnatayn timan kale gfana devvune dekame ومنعني واحده timan kade gfana ekkanta mana kuran maneki tinkamakan ediwadagen dennevi ma dekame devwa fa ekkame timan kade gfana nudevwa sa'altu alla yuhlika ummati bisana timan kade gfana ediwadagen ne timan kade gfana umme bandu ha hunu kamuga nota tadumadu kamuga halakunu kurevuma ediwadagen ne maneki ummata dimawa bandu ha hunu kan nuwata hanafas kama datikamuge sawbun umme ekiga bandajje halakugen diumun salame kodduma timan kale gfanu du'a korwa dennevime Allah subhanahu wa ta'ala ekan devvevi fa'ataniha den timan kale gfana ekan devvevi wasaltuhu alla yuhlika ummati bil gharq timan kale gfanu Allah yadotuga edi dennevime timan kale gfanu umme ekiga gharaw korwa netinu korevuma فأعطانيها تمن كلي فانا إكن دبي مالكي مي أمتك هوريها إم فهرج بيكو فهرج تنجا غرقوا هنجادا إنما أمتك أهول ورنا الدبوا فوا إتور شرفين أي غرقوا أي بس شهيدون كتريجا همني جنداكم مالكي مي أمتك ميها غرقوا إجك مفانا ما أميها كي أي شهيدك دارما أميها اللي بيجندانه كم هم بما غرق ومكي اي جذاتوغا مي امتوغا هلوريكا درك منو انما امن اكيغا غرق نتي ديومون سلام كدوما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كري فاعطاني هذين تمن كلي غفانوغه اي دي وداغتون تمن كلي غفانوغه ورب ديفيا بيريواتوغا ادي تمن كامي غوتوغا وسالته الله يسلط عليهم عدوا من غيرهم timan kade gfanu ediwada gennevi me ebamiunge maccan adawa teriyaku maneki hem ba egge tereng anna adawa teriyaku veri nukurevu manota gadawumuge baro efarata kannu devu mi basfuluge muradaki muli ummatuge maccan ehen deenegge nuwata ehen jamaategge bayaku muslimunge macca gadawe gane muli ummen ekiga emihegge alwetikamuge dasha nudevene gota levuma فأعطانيها دين تمن كليك فانا إكم بس دفونه مي إهن روايتك أن تنقل بما أقول وكيم ميدن نوالي إما الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يا وعودك ربما فاوا بي كان ميديي مي أمي بانوها هونكم مجتريغا مولي أمي نوت هنفسكم مجتريغا أمي هلاكو جنن نودان ميغ مرادكي gowaama kaanaya taketi nuribigennen ummen ekiga halaku gennen nudan hame gota garal kuravvagen mi umme netien nukuravvan
adi ehen riwayatakun algon menna enge gotun Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge maccan ehen ummatege nuwata ehen diinegge ehen jamaategge adawatteri bayaku verivegane muli ummen ekiga nikametunu kurven faharega ummatuge bayegge macca ewogutu hinga kamegge sabun adawatteri be gadavegane gatulukon hadafane henas muli umme ekiga alwetikamuge teriya nuwata nikametikamuge teriyaka nudan ehme algon menge ilumberin vidalwani mi ummataki faharuga bay faharu ندجه أمتك إنما لا يموت أو لا تموت مي أمي بأف فهرو ندجه هنا أمي مرن نوانه مانك أمتك أصل نتي الندانه دوها كوس سبق الله سبحانه وتعالى وأذكر وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق timan kare fanuga mi ummatuga abadus bayaku hagguga matiga demiti bene qiyamata ahme hatta taqumu as-sa'a qiyamata ahme emma mi umme ekiga neti nudane kuriga ummetta bayen ummetta kameduga Allah subhanahu wa ta'ala kanta hinge fada demyati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala nudevvi kanta wasaltu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'ani denti man kale gfan du'a korve me ebami hunge meduga ebbayaku anebbayaka ruli verive ebbayaku anebbege maccan adawa atterve ebbayaku anebbege maccan kandi ufulumun ebami hun dur kuravande famana'ani timan kale gfan ekam mana kuravvi manaki timan kale gfan ekam nudevvi timan kale gfan edi dennevim emvima mi ummatuge ahulu weringe terega eki fikurtoge sabun ekeki faharuga debami hon demeduga hamanu johuma ruliweri kan ufedi bay faharu hatiyar ufla hisaba ves hinga dane ei ekko mustahilu kamen nune nuhingaka malik rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummatattaka ekan egotam meduwer numan edi wadage kamuga avies Allah subhanahu wa taala ekame mi ummataka nuli behem argumenna fennan islami tarikh gavis adi miyadues duniye kankol tawga muslimunge meduga ebbe ko anebbe ka nutanawaskan ufedi ege terega hama hangurama kurabi ebbe ko anebbe ka qatulu wegen dambes dimawaka hen riwayatega ebade miwaka tankol tafsil ko rasul sallallahu alaihi wasallam dua ko rawa fawa dua gotuga wa inni sa'atu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin amma emmenge maccan am wegemwa banduha hunu kamegge sabun timan kale fanugo ummen halaku nukuro matiman kale fanugo ummatattaka timan kale fanu dua korevve wa alla yusallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim emihunga terem fiyawa hem bayaku hen dinegge bayaku as emihunga macha veriviya nudinuma fayusbiha baydatuhum wanaki ebamihunge ummen ekiga emihunge dashagos ummatuge wantakan gelli ummatuge sifa gelligin dago meduwer numa Allah subhanahu wa ta'ala ekan ekale gafana devve wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim dan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ya Muhammad Muhammad gafane inni idha qadaytu qada'an timan ilahu gotakan hukumek kurawwa fiya fa innahu la yurad ekamaki raddu kurawene kamen manake badalu kurawene kamen manake timan ilahu kame kandalu wafiya ekamen ei badaluwane kamen nune wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin amma timan ilahu kalege fana devwa fime kalege fanuge umme banduha hunu kamegge sabun halakogin nudiu wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim adi timan ilahu kalege fanuge ummatuge mistakun ge maccan ehem faratakun anna adawa atterego gadave verive gatumuge baro nudevva hosho mane huriha emega macca walau ijtama alaihim man bi aqtariha duniyege huriha hisabe gole huriha emmen evvegin ummen neti kollam masaki kurika muga yes mi hadis ge lafzu ingeta muli duni Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam wahi kurawani
මුළි දුනියේගේ හුරිහා උම්මෙච්චන් එව්වෙගින් මේ උම්මතුගේ මච්චා වෙරිවෙ ගන්න මසේ කුරිකම් ගාවියස් තෙමන් ඉලාහු එකන් එබෑ මිහුන්නන් හාසුලුය නුදෙව්වා හුෂිමෙ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا اباميون ابيك وانبيك هلاكوگين ندان جين معنی اي امتن ابيك وانبيك هلاكوگين ندان جيني ويسبي بعضهم بعضا ابيك وانبيك ادشوي ادون كمغا وگين ندان جين همي گوتا لوبت اخني مي امتكي الله سبحانه وتعالى فنووي امه فهو امه اهنما مي امتكي امه فرتما mahsharuge duwahuga nikumegen annane umme ehmima kuri rega sarun dannawalin ummettoge tereng emme fahum fonuwe ummataki mi ummekkamuga avies mi ummataki qiyamet du mahsharuge madanan emme furtama nikunnane adi emme furtama suruge veddebene ummat em hadis qur'ani nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah timammen mi ummataki ei emme فهو أمتي أد قيام الدون إم فرتما فنوف بين أمتين وجين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم عاسفا إم فرتما كفروا هلوا لبيني نوتا كفروا فلاجن داني محشرك دوهوغا تمن كديك فانوغ كفول إفو تمن كديك فان نكون ما هشيمة إفو تمن كديك فانوغ أمتك ميستغونغ كفول هم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جهم بس فلقا asfawe suwarugega emme furtama takija sawani timan kalege faane ehinduga malaika bekalun suwal kurawwanete kom bekaletoy ei ebekalunna hawal kurefa masakke pulu den timan kalege faan dannome timan kalege faane ki muhammad ge faane ehinduga ebekalun vidaluwe timan bekalunna iduna devvigen wani hamekani kalege faanattake dorkol huluvum emme furtama den timan kadege faana taka suruge dorkol hulwe timan kadege faano wede wada gatuma aku den timan kadege faanuge umme suruge wade hem ehen umme takavure fahun duniyen as ekamako qiyamatuge maadanuga mi ummatuge kankan awahan nimigende mi ummatuge khasa kankamuge terega hukurudu ashimene hukurudu haki allah subhanahu wa taala dunya khaluqu ravirugoves emme maad duskotuga labwa fawadus ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawani eduwahakan iru eri emme hewegen wa duwahaki ei hukurduhe allah subhanahu wa taala hukurdus maik kurawwa khasa kurawwa fani eduwahuga adam alaihi salam khalu kurawunu eduwahuga adam alaihi salama furana eluvunu ekalege fanu suwarugen beru wadaganno je wadaganne wi sukurduhega hame efadan قيام قائم وهشي بس حكر دوهج الله سبحانه وتعالى حكر دوس اي هفتاگ دوستو كترين ام ما دوس كمغا لبوا فا وينا مس كوريگه امتك ادوس وني اوليفا نوتا گليفا اهم وگين يهودين فاها كورموندا ابامي هونگه خاص دوهج گوتگا بليفا اونني هونيهر دوس نصارى ابامي هونگه خاص دوهج گوتگا بلافا وني آيت دوس إهنما الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكور دوس دكوا إدوها كي أي مي أمتك أهل ورنجة عيدك مغا هفتاك تريغان عيدك مغا لفوا فوني هم يقول مي أمتا لبيجم وخاصة كمين أي سورة الفاتحة فوقا جماعتك هوريها مسلمون آمين أدهركو كيو hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ediwada gennebi qibla allah subhanahu wa taala devvemu ka'batullah gefala kurmat lagen tibe namadu kurun kuri ummetaka sharu kurayfa wani baitul maqdisa nota masjid aqsa kurmat lagen namadu kur hame gota mi ummatu gahulu weringe tahiyya ki salam kamuga leifawni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ebbayako anebbayaka ilan kuramun diu hame gota mi ummata libifa wane khasa kamaki namadataka mi hede safu namada safu hedum mi allah subhanahu wa taala mi ummatu gahlu wenna khasa kurawwa fa adi mi safu hede goy ei
khas gotekkamuga lavwafa hem Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga malaike bekanun eture gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gufanuge sahabi bekanun namada saftahuga aturu wafa hem begin ekade gufanu hadis kurawa tiya bekanun Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga malaike bekanun eturi wada gannawa gota saftahuga eturi wada gannawa එහෙම බකින් අල්ගොන් මෙන්ගේ සෆ්තා කී ඒ මෙදු කැඳිෆ හුන්නන් නුජෙහෙ සෆ්තකේ ගාගෝලිවේ එක කොණක කොණ්ඩා කොණ්ඩු ෆෑතිල ජෙහිෆාවා ගොතුගා ලොයිබ්බා කුල්නුවරිකම අකුගා මඩුමාතිරිකම හම්දර්දිය අකුගා අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරුළුමුග මෑදානුගා හිංගා කංකමුගා උෆෙදේ නුතනවස්කම රුලිවරිකන් දූකොල්ලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිබ්‍රියාවන්තවරිකන් හඳුම කුරන් ඒලා ගොදොතන් අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් රුජුව තිබේ ඉරුගා en imamege takbiran algon men takbiru kiya haraka kuramun da'iruga em mu'minaku anem mu'minaka loiba kulnu verikama akuga ei demme kuderu kole kurim miskitum beruga algon men ishinda tibi coffee mezege kamuga avies hinga fa magumatiga kamuga avies nota mizamanu gota buna kam banya social media ge kommes wasirate ge terega algon men debaswe ararum wefa oikamuga avies mi jamaatan algon men haziruwa hisabun algon men ehuriha kamen algon menge hituge tere nerela algon menge anen akhaya meduga tima safuhadan jehe tanuga huri dadi demme ko emihe ka meduga ruliweri kam bawagen huri mihe kamuga vies e akhaya meduga loebba kulnuweri kamako enage gaga madumodum bihilagen hure namadu algon men ekati gande fadan kuramun gendiu em rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum waragina basfruta safu eturumuga algon men amal kuranje gotuge macha genna wafa ege terega bay faharu ekade fan hadis kuraba linu baydi ikhwanikum fala tajalu furjatan lishaytan tiyabamihum ebbekalaku anebbekal tibamihum kum bekalaku es enage akhage atuga madumoli kama akuga oga teri kama aku bihilagen hunnasha shaytanaya hustan nudesh hame gotan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mi safu hedumuga algon men farwa kodako bodave kiburu verive timage akha timage aga jehuman adi timage akha gaga bihuman nuruhi tima nuruhe mihe kariga hurmatima nedi safu sida noko hadakam avvanama inzaru devwaf lobata khunne hemima namahdan anna awmakimi war bodu kamen hagigatuga algon menna thawabu libumuge itura algon menge diriyulumuge mujtama kankam wes islahu koddene kam algon men ebbe ko nebbe kan hituge gulun iturwegen dan kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum tiyabamihum ebbe ko anebbe ka khilafu nuganna saftauga mane ki duruga adi ekaku aneka ekimihu ekiwaruga notibeshe natija ka vegendani fatakhtalifu qulubukum erun natija ka vegendani tiyabamihunge hitta baba vegendiume ema bay faharu miskitan anna demihu faru namaduge waguta komme duhaku wagutan haziruwe emme kuri safugati tibbawa debe fulege demeduga wes ruliweri kama adawa etterikan ovedane midenne wonu fada bay sawbtaka hore safuga hurumuga boda kama akuga nota ruliweri kama ahuga nota nafrata ahuga hunna kama wana melobeta khunne algon men namadu kike to ekiyani namadu algon men allah taala hadotuga itirafani konkama katto algon menge faafata fussawa dinuma algon men kibaga hore unikam fillawa dewuma ila subhanahu wa taala kibriya wanterikama komme rukunakan naqulwaru algon men ulan kurani Allahu akbar emme bodi Allah efoga den bimmatiga tima bodave kiburu verive timami emme bodu farakama hi kurevigen nota aneka vore mati darajayga timam wakaman hi kuregen hurumaki ena namaduga itirafa muni khilafkam emnima fasugutuge namaduge jamaatan haziru muslimunga saftauga namadu kuramunda bayaku ebbeku anebbege meduga ruliveri kama hasadaverikan otumaki ekashige mba kamennun ehmima mi umme khasa kurayfa miwani namaduge safu hedun ehen ummettaka
ندبوا كم الدبواجن مي أمتا خاصة كان دبوا فا أمة قطوغا أي كورين أقول دنيا فدان ملائكة بيكلون الله سبحانه وتعالى قد ربارغا إلى ودوتغا إبيكلون صفوها دوم جندوا قطم مي أمتوغا أخذ ورين صفوه دم أنغوا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إن اليهود قوم حسد لما تأخذنا بواها كتاقول من دنوا لا يرغا بواها كتاقول من دنوا لا يرغا باي فهرو باي بيفرون مهارة كان أس الله تعالى فر نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فر أبامهم عدل وريكما أدي أوغا تريكما رحم ما بڑكما دعواكم ಉಳವೇಕಮುಗೆ ಹೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನುಗ ಆಸ್ಫಾವ ಬೈ ಬಸ್ಫುಳುತ ಬೈ ಆಯತ್ ಎಮಿಹುನ್ನಕ ಕಮಕುಣುದೆ ಎ ಆಯತ್ತೋಗ ಬೈ ಫಹರು ಯಹೂದಿಂಗೆ ನುಬಾಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾತಿ ಬೈ ಫಹರು ನಸಾರಾಂಗೆ ಜಾಹಿಲುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾತಿ ಎ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಮತ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಗುಣಮು එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුන් ආස්වා බයි බස්ෆුළුතෝ ගොස් නිවාකවාක විකුරු කුරේ ෆවාති එකමක හගීගතකේ ලොබට ඛුන්නේ الله تعالى كلام فلو بدل النوان الله تعالى وحي قرباني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تليق فانا فيني وداق النوان إيمان كم أهل ورنن إم عداوة تركم بدو لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يهودين दुनिया अळगुण मेंगे देलो सलामतुं हुर एकंगे बा हेकिद एकमा अळगुण मेन्ना गया में शक्कू फद्दाने जागेन वल्लदीना अशरकू एफो अदि अन्ननि मुश्रिकुन गे वा देम मुश्रिकुन एहमेमा मिर हकीकत की बयकु नुरुहुनु कम गा वेस्मिकन ओग्गे हकीकतु गा ए नुरुह वेनी वेस बयफारो यहूदी बुनदीफुन्ना वाहकागे सबबुन तेबामिंगे गुरवानुगा ओवेन नुहे तिमन्न मेन्ना එච්චේ කියාෆ නෝනි තිමම්මගේ නොබෑකම ගවාක බයන් කො ෆේ නොබෑ වීම හගීගතුගා එකම් බයන් කරො ෆේ උමූමුකොන් එබෑමියුගේ සිෆ ෆහරෙක් ගාමියුගේ තෙරේගා රංගල කමෙක් කුරාමියකු පුරදාන එකන් ඒ කුරිම සිංගාෆ වකෙන් ආමු හුකුමෙන් ඒ ඉන්නල් යහූද කවුමුන් හුස්සද් යහූදීන්නකි වරන් හසද වෙරිකම් බොඩ බයික وهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى آمين ಯಹೂದಿ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಅಹುಲುವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಸದವೆರಿ ನೂಯೆ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ಸಲಾಂ ಕುರುಂ ಒನ್ನ ಕಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಗೆ ಫೌಗ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಂ ಅಡಕುಂ ಆಮೀನ್ ಕಿಯಾ ಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಹಸದವೆರಿ ವಾವರ ಎಹೆಂ ಕಮಕ ಹುರೆ ಮಾನೆಕಿ ಮಿ දෙකಂತಕ ಹುರೆ ಹಸದವೆರಿ ವಾವರ ಬೊಡಕ ಎಹೆಂ ಕಮಕ ಹುರೆ ಹಸದವೆರಿ ಎನ್ನುವೆ سلام فترمون أقول من ميولان كوراني إكاكو أنا كان إمي كيبان أنا كان يقين كم مدني أنا سلامة تركن أبوت كم مؤمنكو مؤمنكو أنا مؤمنك بدل واحد دوغا أقول من ميولان كوراني تمن يفراتون الله تعالى سلامة تركن تمن سلامة تركن مجد دشف بده هره تي أخايا سلامة تركن ما ركعة تركن أبدمه هم يقولون آمين غا ميواغو تكيد بيفونا إنجي ودا غنوانه أقول من كرا دعاء إني كم ركوتك دعاء أقول من الله تعالى حضرتك ميدنوني اهدنا الصراط المستقيم إم سيدا بجنبا مغان علمنا مغو دكوان دي صراط الذين أنعمت عليهم صراط ما كي أي إبإله إبيكلون نيوم الدذي بيكلون مغي هم بجن نساء سورة الله سبحانه وتعالى أنغوا فوي إله سبحانه وتعالى نيوم الدذي وافواني كم بيكا ومن يطع الله والرسول الله شاء أدي رسوله صلى الله عليه وسلم كيمن تركن أداكو فيك مفانما فأولئك إبئكواني مع الذين أنعم الله عليهم إبئكلن الله تعالى نيوم الدذي بيكلن أكيد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نبي بيكلن أدي صالحنا أدي شهيدنا أدي نبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أدي تدورنا مي هترو
sifa himene bekalunna ekuge ebami humwani wa hasuna ulaika rafiqa eye ekuluman note ekigoman emme hewbegemwa faraiteki ehmima mi ayatu galgon men duami qurani ghayril maghdubi alaihim waladdallin iba ilahu eba egge macha kofa labwa adi iba ilahu eba eku magfuradde mi hunge magen nune mi ayatu ga miwa al maghdub alaihim maki ay yahudi adi ad-dallin ki ay nasara yahudi naki fotuge ahulweri bay kiyawa ule bay ilum ungene bay miedu sargon menna fennan eka enmas ebami hunaki nubanu lafa kamuge sabun Allah taala adatun kofa ebege machan asfa ba bay denetibe kankan olwala bay gotuga ebami hum miwani nasara naki amu gotegga dino kankamuga furadifa wa bay gotuga ginafara fen nokia dinuge ilmu nungeni alukon kongule bay gotuga ebami hum ema e de sifa huri mi hunge terega no levu ma gormen dua kuruma ekuga imam mihage kiyu numa ko huriha men engada kun amin mikiya kiyuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ishara kurvan hame gota ehem bas fulega asfawe wa hum qaumun husad ebami hunaki manaki yahudi naki hasada veri bayke walam yahsudu al muslimina ala afdal min thalath tinkamaka hure ebami hum muslimun deke e hasada veri wa waran ehem kamaka hure hasada veri noye raddu salam algon men ebbe ko nebbe ka salam raddu kon uletibe wa iqamati saf namaduga safta furihama kuratibe wa qawluhum khalfa imamihim amin imamiha ge fahatun ebamihum amin kiya kamattaka e manake mitin kaman e ara ruli ehen kamaka hore ebamihum ara nule hami gotan Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuga balimadukam bodeti balimadukam faturu wagin ummen ekiga hala kuremun duru kurawwa adi ummatuge mihe kan efada kame dimawejji kama wanama ei emihe kan libe agon kurin denne fadan shahidege maqam nota shahidege darma emika libigen dane kame goto misaka taun balika hala gangen ara salame vuma dati biruweri bali efada bayyega emihe ku marwegen hingajje kama wanama Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuga emihe ku ei shahidege gotuga nota shahidege ajur libe mihe gotuga labwa foni anekamaki mi ummatan Allah subhanahu wa ta'ala debwa fani khasa kamaki mi ummatuga ahulwerin kure mihe kiban handan netigen nuwata oligen kurwe kamegge adihame ehme majbur kurwegen kurwe kamegge badal nuhippawa ema gon men ebakiyom baqara suratuge emme fahu kologe ayatoga rabbana la tuakhidna إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي على من جبر ربي على من كبان نهيب وان ده تمام من هندوما نتيجن كوربي كنتكا أدي أوليجن كوربي كنكن على من كبان نهيب وان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربني قال الله نعم الله تعالى وحي كوربي آده معنى كتمان إله كاليغفان أمة التكاتية دعاء إجابة كوربي وافي maneki algon men mikiyama ayatuga miwa kankan Allah subhanahu wa ta'ala miwani algon men na mi ummata devwa ehem bas fulega asfa inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan Allah subhanahu wa ta'ala timan kale ufanuga mi ummatu ge faratun ufulla wa fe wani handu manetuma adi oligen korebe kankamuge badal hippewum wa mastukrihu alayhi adi ummatu ge mihe ge macha majbur korevigen emiye ko labwa kurwa kame efada kamege badalu was Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge mi gafaratun nuhippawan nimmalu kuriga adi hama ennu kutaye dannawala fa nimmalana ehm bas fulega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurbani inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam timan kale gafanuge timan kale fanugo ummatuge faratun Allah subhanahu wa ta'ala ufulla ma fe wani timan kale fanugo ummatuge mihegge hituga ufede shu'ure e shu'urege badalu hippevum nota e iqabu devvum ei emiha ekan
nukura ha hindaku nuwata ekama guligin ewahaka mihunge terega dakka nuhada ha hindaku maneke ekan hama nukura ha hindaku ehem wima mi ummata devwa fa khassa kame lobeta khunne mi ummatuge ahul weriyaku heyokome kulawuma kuruma qastu koffikama wanama adi enaya ekan nukurawunu kamuga wies heyokome kurman ena niyeggane ekan enen hasul nuwi kamuga wies Allah subhanahu wa ta'ala enaya eddaruma devva maneke ekan kurikamuge daruma ene devwa mi ummatuge ahul werinna ekan ena koffika wanama diha gunan feshigen hessateka gunaya hame Allah subhanahu wa ta'ala ene daruma devva maneki miheku hekame kurma mi ummatuge miheku niyeggane ekan ene nukurawmuge sabun Allah ta'ala ena kurma qastu kurikama taka ene hekame liuwwe ena ekame koffika wanama diha hekamun feshigen gos hessateka gunaya hame ituru kurawwe hame gota mi ummatuge mihe kushakan aragatuma niyeggane emihayan ekun nukurawmuge sabun Allah subhanahu wa ta'ala enege machaka faafe nuliuwwe adi ena eko koffikama wanama enege macha emme faafe ke liuwwan ummatan Allah ta'ala ge rahme hekame kurima dehe hekamun ferigin hassate ka gune faafe kurewunas algon menge macha kumme faafe kuris emige macha liuwweni emme faafe ekamako hekanta mioti ituru kurawma dengoti faafe kuruma qastuko Allah ta'ala gamatin hadumave ilaha birun ene kan duko life kama vanama ene ya hekame kurumuge daruma devwa faafe kuruma niyeggane ena Allah ta'ala gamatin hadumave ilaha taka efafa ena duko life kama vanama emihaka hekame Allah ta'ala liuwa dua ki Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata devwa matiure gamba maikama fadal wantawri kamuge tereng algon menna minbar kurawwa algon menni emmeha hewkantata libe fada hew amal kurmoge tawfigo devveve bay kamuga levvevum algon menni hew bas adoha ade hew bahan amal kura bay kamuga levvevum irada kurawwiya men haftage wes homa dohoge magru namada fawga algon me mi miskituga mi darus kuriya gendana واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته